Dobar dan svima. Moje ime se Nada Haleđević i radim u udruzi za samozastupanje kao samozastupnica. Udruga za samozastupanje se bori za prava osoba s intelektualnim teškoćama. Kroz naš rad, a i kroz rad grupe za samozastupanje vidjeli smo da samozastupnici ne znaju puno o svojoj imovini. Ne znaju vidjeti šta je to imovina, jer nekad niko nije s njima razgovarao o njihovim imovini i imovinskim pravima. Na početku kad smo otvorili tu temu prije par godina, samozastupnici su samo govorili one svakodnevne stvari koje koriste. Zatim pitanje što je to imovina, odgovorili su mobitel, majica, patike, bicikla. Kad smo više ušli u razgovor o tome šta bi još bilo imovina, samozastupnici nisu znali. Zato smo mi pokrenuli jedan projekt u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i demografije kako bi ljudima dali informacije u lako razumljivom obliku što je to imovina i kako mogu koristiti svoju imovinu.